ni nagliang jong ke pun ke sur pai ba Southwest Kasil district ha ke jing ya don lang ti ajo ni bukan burong judi nama perwat pada rekor harkat ti wipat ti ba man ti ya ke sang lang ni kan cu ke jing iman judi hari dei bat ka jing pentwei no ya ke surat intermediate lane ke bana wiloi mo perwat hatu haken yong Southwest Kasil district kata kadi kamat ke bangiman full of yang ya kan ni nomor ba nilai keluteng yung deputy chief minister haki por lalet bat mentang isu kenap bah hadin bagi daka sur pai ba jung Southwest Kasil district ni ya kenduk yung chief minister berumur ni isu men menetu hapi yang baju pi pres media pai ba ba ila yo ya ka chipan shine of VM ba ya kan ka slok kum bangila kran maswa la de mang kumpa spa kror napo wiloi hadu haken yong dikata ga dika kumbor sutenat napta ki paiba jo ka Southwest Kasil ki bala akhmi lenti ya ka ne ka surok ka balong ka surok ka badon kamtam na ka benta ki paiba jo ka Southwest Kasil district kamtam nadu bang yo e district ka surok ka ne ikuntu tileng baga jingi trilang jong parok ki paiba jo ka Southwest Kasil district kham da yan yo langiwan na kadung bakan hon la kadai na ki political party na ki seng balang bofer re ni ki bure ho Southwest si nadu macho ba hadu benta sen bagi akran di namta karoi kapar ni kecing meto jo ka Southwest yawan lang krui baik kum ni kum bi imta idon lang arut ki amne idon manga bat ki wei pat ki ngilam ha ja jing sang lakmi lati ba sibon ki wei pat ki ngilam na ki NGO bat ki political party ba per ni war lang nasi dan rai kecing yo appointment ke bakam kerti inilah yawan tamangi ki ngilam bakam mat dan rai ngisok ai kublai ya ka sarkar apo ilam jung chief minister sarbarat ki sangma bala dep ya kai kepala pular na kapta jong ka district hi boro wei napta pai ba district kata kata apa kuat brief la yaitu ya ka kubor bah bangin siyo ban putri ke surok na ka world bank lalu na wiloi shadu sha kenyong parhoi I MLA record na ni ya ka bangili kran la kuno kuno na ki wei funding ro dai ban le wat na kenyong sharang ko ngilai kran lang record ka ajmu dikata tes ko on yaitu ipi ki likely surok bang propose kumno bani punya cani ki likely district jongi hapo West Kasil idon so hapo ka West Kasil te idon mentaba likely district ka South West ki Eastern West ka West Kasil tingila propose nila ai isutrat de CM ila sutu nagila sutu I bakal kam hadu takta kam tam nota ki nogrep jongi bat pendiajan ya kini ki likely district ya ka bagila ya keren menai CM ila sutu ba bagi staff surok ka we narang de kau hamar ngor hak bagi hamat snai ka we ka jiking ka bahet atau nawa kan si natangila ai cumuru barisna surok ka we pre surok berkam hadu takta la share singi maulen sokma banmi harangi kse banmi akan si kalau berkam hadu kata nam tak ini ki likely district kata sa ka we de ka mangili ai jumur ICM bisutu hai taru pana padan diwa halat nungrim banmi hasirwan ka highway hasirwan katar paling surok berkam hai ka ICM roila baca skor bahwa kalau berkam tinggi lagi tempat I berkino kini funding kalau ada di state fund dan nak kalau funding guru baca kia kini surok hamtam nak kini dari jongkar roy kapar jong ini lain teli district jongkar West Kasil sebar aku ini kamu kini betul kita kata kini kubur bahwa skor itu ipi kebat ICM meneh kerja keren lang jongi ila baca skor bahwa bat ila sungtu ru akan mengisiak berkam mensenai kita kisah kadon hak proses kembali mata nak kirim ke departemen kila ai ke kila yang sedang initiate ka benle yang survey benle yang KDPR tinggi kemiliti ka jing kemiliti jongi lakuno mentau senam onla ban kata kali kemiliti kamdon ka syarat napi kadon hak proses korman te ka sulong kaladon hak list hak ba kin pentre na ko worban tinggi kemiliti balakuno mentau senam ngidon ka jing kwa jang nut banyak berkot tadar mentau senam kata kali ka jing angnut jongi balakuno mentau senam kadon ka jing yokot ndak apo mentau senam arfusan bakit la itu nemne bakrisan ko kilometer kaleng to kini surok te ke jiyo ji betul di kene ke main road ke banyak banle charaniko ban kone ke artli konsumsi te henry umde te kata ladu na waino ngidon surok barangre to muta ban waino se pokor ban kone ke district headquarter te kalau berkam hatu kata baro si district ke kene ke surok kan benefit ya baro ke we ke district ke jing snai ke surok tiba kong syap lembah ni ka bor nyarat bermesin ke semua kemen hadir ba Komandan yang Sherman Joko Sinjok di Labatai untuk di kai kublai kantam yo Chief Minister
bela ai ka assurance ka kubor ka ba sultanat ba kipai ba ka kila angnot indesu tang da kato kane kisnem ati pau snem syapang kane kasurok di kumala pensai ba hoi ngila yo surok ko phang ne namo plang sulu syapo wiloi di ngidon kicing angnot ba no wiloi kan teng mo korwat kan poison sa raniko di na kalian ga government tamne yang i siam dai ong ba kali kesurok mentai din ai shwa ke ta face ke ba nikong first face ke ba nang ni na wiloi shadu cara nikor but shadu sha kenyong de na kenyong pat in ten pe sha second face manang dulu kan don kumbasa ap kumpultan teng ka second face berpoin shadu sha ko raniko kini ka kubor ka ba kasi ba ki baru ki ap ya kani kubor mata kacil anut kumunyi ongba kasurok ketika budlum juga boy kapar kumbala keren ni emelian apa ukuran ta kaji kami inti gitu ni tulung ba ni ap mo stang kapor ba lango kasokar kan instead na kam kan khot ya dan penyo no ya ta jingtre ba isa yo ya ta kasurok apa maka man konek syaki Sinong kitau, berkini kas surok ke banyak anut kami berong kapan kutang siapa ke distrik, kini kan konek syakri pagi distrik kan poin syaru siapa Southwest Garzon District, di kini kas surok ke bah non kamha konek syakar, nawi distrik syakri pagi.